PhD Minister Professor Lelni Loman Sarkar Masahuna Martlang dung mipuiten ngai sak an hlo tok lo nia asiat thu soi Sinlung Hills Council in Thlanpui nei tura campaign a fe chuak Professor Lelni Loma hian zo mun palsang le mau chartlang dung afanga mipuiten nen anin komna martlang dung khosang sang an fan kwala changa a mu chwa chu hetlang dunga hian mason na atlarwal lo hle ti ani thu soi Professor Lelni Loma chuan ZPM in thu nei na an chanta ka chuan hetlang dunga hian mason na tluan tling thlen tu ni an du ti soya Sinlung Hills mipuite tan sarkar shat reng tlak le changthar zel te tan puwa mason na ro tling thlen tu ni an du ti soin tuna hian eptu MLA bial ni ma se mipuita na sarkar malak na te akal tluan thei jok nan council in thlana chuan ruling bial om ve nge to turin du sakna ahlana ni Sinlung Hills Council General Election Campaign a fe chuak Professor Lelni Loman Minister PHE le adang te chuan zo mun Professor Lelni Loma Minister PHE le adang te chuan zo mun palsa le mau chartlang dung a fan na a Sinlung Hills mi puite chu sarkar masa te hun line ngai sak an hlo tok lo ni a sha thu soi Professor Lelni Loma chuan Sinlung Hills Council Election Campaign in martlang dung ko sang sang kan fang na sa tahle a heng khwa kan fan na achanga kan mu chwa chu hetlang dung a hian mason na atlarwa lo hle ni in ka sia sarkar masa te hun lai khan hetlang dung hian ngai tha hlo deuh ni na langa ZPM in sarkar na kan hanchan ve ta ka chuan hetlang dung a hian mason na tluan tling thlen tu ni kan du hle a Sinlung Hills mi puite tan sarkar shat reng tlak le changthar zel te tan pu a mason na ro tling thlen tu ni kan du hle ni tuna hian opposition MLA bial ni ma ula mi puita na sarkar malak na te akal tluan jok theinan council in thlana hi chuan ruling bial om ve ngei to turin ka du saklet sewani ati puni te chuan engkim tan hun ruat a omangin tuna hian ZPM sarkar hunatana pathian hun ruat kan mangmeka opposition bial thwa ania inom lo na turin ZPM le HPC ten candidate ne na sang taklo peturin ka som sewani ati